Hello guys, welcome back to new video. Guys, tini ke angje broadband connection na hana naimani o ISP company ni borok phaiye tini ke iko connection khlai refinance bage borok phaikya tabung ke iko fiber cable lok connection khlai tongo o fiber cable tisi internet o phai dilai mo tabuk connection khlai tongo naide bong machine si bom hai pura mobile hai aros display rok tongo pura bosok sin tamung na bungomo ke tabung ke fiber cable connect khaibe ke ta kaisa bakso dai tongo or dai ang ke to choi thangnai bela oro soton jati rong amon bagai set khlai tongo tabung ke box bisingo gai ko ani router nok to miani video nokhana. A few moments later. Guys, finally completed ka ang broadband na mani he kai tini phungo joto complete khai malia tak sari ko boro complete khai ro sigo router rok setup khai ta kai he tabung ke ekdom kam ke soli dong he aro nokhana router ni blink khai tong mani kai tabung ka tai internet ni wana dia